Got a problem? Got a need? Is your mind in confusion? Got something to fix? Looking for a solution? Go then get up and go Technobusters. Gotta find what we need. Gotta go investigate it. Think it out. Go design. Get ready to create it. Go then get up and go Technobusters. Check it in. Check it over. Try it out. Go to test. If the problem is solved, the solution is best. Go then get up and go Technobusters. Techno1 o buile gape workshopong le di Technobusters. O na le bagwera ba babedi, Imon le Sholin. Techno1 o re gopotša gore le ke lenanego leo le Techno1 o hlaloša gore technology e thuša go rarabolla mathata le go lokiša dinyakwa tša gago. Fela bjale ke nako ya go boela mošomong. Projeke ya boralokelo bja adventure e sa le sporong. Baeng ba botša Techno gore ba dirile sefatanaga le ntlo ya bonompopi le hidey hole. Ge Techno1 a botšiša gore ke eng seo a ehlwang a se bolela, Imon o araba a re, ke rata ge plane e hlakana. Techno1 wa sega, e setše e le nako ya gore ba lebelele dikakanyo le megopolo ye mengwe yeo ba ka išomišang ge ba aga boralokelo. Sa pele, o rata go bala mangwalo ao babogedi ba a romelang. Ke mangwalo ao a dirang lenaneo le. Di Technobusters di hloka megopolo le dikakanyo tše di iswa ka mehla. Sholin le Imon ba thopile lengwalo leo ba le ratileng. Lona le tšwa go Lerato yo a tsenang sekolo sa Hilditch Primary. Ebile ke mogwera wa bona. Techno1 o bona kgethollo ya mmamoratwa. Sholin o bala lengwalo leo. Lerato o dumediša bohle ka workshopong. O re o thuša lesego ka boralokelo. Fela ga ba tumellane ka dilo tšeo di ka thušang boralokelo. O nyaka ntlo ya go agiwa mohlareng. E fela bagwera ba gagwe ba mosega gobane ga gona mehlare boralokelong. Lerato o nyaka go tseba gore na a ka kgona go dira sengwe sa go agelwa godimo. O tšwela pele ka la gore o tlo tšwela pele a lebelela lenanego le go hwetša hlahlo. Techno1 o nagana gore Lerato o nyaka gore ba age platformo ya godimonyana yeo bana ba ka ralokelang go yona. Ke mmono o mobotse o. Sholin o re lesego o nyaka ntlo ya mohlareng. Go sena mohlare. Platformo yeo yona e tla thegiwa bjang gore e dulele godimo le go sena mohlare. Le Imon wa belaela gore ba ka kgona. Techno1 o hlaloša gore ka technology e ka kgonega gape. Ba gopole gore se e no ba moago o mongwe gape. Fela bjalo ka ntlo ya dinompopi le hidey hole. Seo ba swanetšego ke go se dira ke go rwala dikefa tša bona tša go nagana ba loge maano. O ba gopotša gore ba swanetše ba dire moago wa go tia e le ruri. O swanetše go rwala batho ba babedi goba ba bararo ka nako e tee. Ga re nyake gore moago o phahlala lefase. Fela ba swanetše go nagana gore ba tlo aga bjang se e sefase. Ba agele godimo. Sholin ke kgale a ntse a nyaka moago wo a ka o namelang a ia fase le godimo ka mekgwa ya go fapafapana. Techno1 o re ga se ena noši. Yo mongwe wa di Technobusters o tšwile a ya go boledišana le bana kua phapošing ya woodwork go kwa gore na ba ka tiiša le go thekga moago wo bjang. Techno2 o nyaka go tseba gore ba tlilo thekga bjang moago gore o tie, gore bana ba o namele
ba o fologa bjalo go ya godimo lefase. Ngwana wa pele o re ba šomiše di-crate tša go paka dilo, tšona di tloga di tile. Di-crate di tile fela ga di thege gabotse. Ngwana wa bobedi o nagana gore mohlomongwe ba ka šomiša di-cable spools, ba ka di beya fase ba beya platform godimo ga tšona. Techno 2 o hlaloša gore cable spools ke thapo ye kgolo ya go swana le ya motlakase e tatilwe go dira rolo ye kgologadi. Ngwana wa boraro o re ba na le setepisi go thuša go namela godimo le fase ga di-cable spool tšeo. Ba tla dira le pala e hlomiwe fase thoko ga platform, ba ka šomišetša go theogela fase, ke mono mobotse. Goba ba ka dira di-helicopter ba fofele fase le godimo. Ngwana wa boraro o tletše ka metlai. Techno 2 o bona e le mo go botse gore ka moka ba na le dikakanyo. Selo seo swanetšego go se gopola ge o šoma ka setepisi ke gore o swanetše wa ba le motswadi gauswi gore a go thuše go se kokotelela platformong ya gago go netefatša gore se thegegile gabotse ebile se bolokegile, go ka se be le dikotsi. Re boetše studiong le Techno 1 re tlo šoma bjale. Charlene le Eamon ba thala fase mebono ya bona pele ba aga platformo ye bolokegileng. Ba e designe eng? Platform ya Eamon e godimo ga sengwe sa gutlo tharo. O kile a bona tanka ya meetse ga magolo a gagwe e dutše godimo ga selo sa mohuta woo. Techno 1 o thabiša ke gore bana ba tloga ba šomiša menagano ya bona. Ba designer triangulation le go se tsebe ba sa e tsebe. Triangulations ke ge o šomiša sebopego sa gutlo tharo go aga moago. Se tileng, se bolokegile. Tanka ya meetse ya magolo wa Eamon e dutše godimo ga dipala tša tšhipi. Dipala tše dingwe di sepelela godimo ga tšona go swana le tša dithadileng. Sebopego se sa gutlo tharo se thega tanka ya meetse ebile se ka šomišwa go thega dilo tše dingwe tše dintši. Go swana le eng? Charlene o nyaka go tseba. Techno 1 o re Techno Busters e tšwile go boledišana le batsebi ka taba e. O ngwadile dipholo tša dinyakišišo tša gagwe. Techno Buster o boetše gape lefelong leo a le ratang, Bokgobapuku. O be a bala a nyakišiša ka sephiri sa triangulation. Dikao tša triangulation di ka bonwa go meagong yela ye megolo ya ditšhipi tša motlakase, electricity pylons. Ke di-design tše dintši tšeo di šomišitšweng fela ka moka ga tšona di agile ka khutlo tharo. Moago wa mohuta woo o thuša gore di dule di tile le gore di kgone go rwala morwalo wo mogolo wo di o rwalang. Sekao se sengwe ke pompi yeo o e hwetšang gantši dipolaseng ya go fokwa ke moya, le yona e agilwe ka triangulation. Go na le di-design tše dintši tša triangulation go thega meago tukulogong ye ya rena. Tše dingwe o ka di bona maporogong a ditšhipi le tšhipi yela ye kgolo yeo borra dikontraka ba inamelang le go thega moago le marulelong a meago a šomiša sebopego se. Ke mang a beng a ka nagana gore khutlo tharo e thega ka tsela e? Gabjale a re yeng studiong. Techno 1 o amogela seo Techno 3 a se bolelang. Ka workshopong dilo di sepela gabotse ka nnete go a kgotsofatša. Eamon le Charlene ba theogetše ba šomana le di-design tša bona
boralokelo bja adventure bo setše bo tšea sebopego. Ke mošomo mo botse kudu go lebelega ba tlo ipsina. Techno One o rata lebaka la gore ba šomiša dibopego tša khutlotharo. Ga re yeng bjale re bone gore boralokelo bo sepela bjang. Re ka phapošing ya woodwork gape go tla go bona gore di-model tša rena di kopantšhitšwe bjang. Go na le modumo kwa Hilditch. Di-Techno Busters di thomile go šoma ka boralokelo bo sena selo. Ba be ba swerwe fela menagano ya bona le dikakanyo tše botse. Ba thoma ka go dira sefatanaga, ntlo ya bonompopi le hidey hole. Ka moka ke mebono ya mebotse. Di-Techno Busters ba tšwelela gape ba thuša lerato ka go dira platformo ya godimo. Yona e swana le ntlo ya godimo ga mohlare, fela go sena mohlare goba ntlo. Se tlo mo thabiša. Ge Techno One a botšiša gore di-textures di nagana eng, e mono o re e kgahliša kudu. Techno One o dumelana ka botlalo. O gopela babogedi gore ba tšwele pele ba mongwalele go mmotša mebono ya bona. Ge ba na le mebono ye mentši go thuša go aga boralokelo bjo bobotse go ka ba kaone thata. Di-texter di dirile mošomo wa go thabiša kudu ge ba lebelela seo ba thomileng ka sona le moago woo ba o dirileng. Fela go na le mebono e mentši ya go kgahliša ya go aga platform. Go swana le yela ya go ba le ntlo godimo ga yona, le ya go ba le tšhipi ya go theogela fase ka thoko. Ka fao di-textures ka moka di swanetše go hlwa di rwele dikefa tša bona tša go nagana. Aowa, rena re šiafa le hono. Di-textures di sepele bjale ba ye Hilditch ba botše ba bangwe gore ba ithutile eng mamohla. Ka go dira bjalo ba tlo kgona go gopola tshepedišo ye ka moka. Techno One o santše a gopotša babogedi gore ba se lebale go mongwalela megopolo le dikakanyo tša bona. Go fihlela nakong ye latelang go tšwa go yena, workshopo le di-Techno Busters šalang gabotse.